Wemeli kanong po uba Meril Bonds mentak sengi ka arpoi terik unaitung ulalej banjirip ya kamadan artificial turf hakasnong umbudari boy district kabadang pentre syat menta. Hakani kejing jirip lasaki da kejing edon lang kinang ilam shnong ka umbuda bat kamauro bat kumju ru sports club nekitiki artili kishnong. Bat nakaliang UMLE ulapan pau kejing sngau hun halor kejing pentre ketika madan bat kejing ya syat jong kakam bat ukmilinti basyen insala ban pli pat ba no ketika madan yelek kai kablashna hakurukam kebajanai. Kumanci pentip bai ketika madan lawan ban bu mau nongrem do menteri rangba kajela hau benai leber arjar arpusau rengkat kejing mang pisa kumba shipau pon kendai pulai klur tingka lingba katanat yelek kai kajela. Sopis kalau di bikin ni kebandang lek mentah deh. So drainage kamu kalau tahu dong. So dia kali ke fiscal progress kuat mentip mentah fiscal progress. Kepada yang kini ki parok di specification ke kepala 100% kanu kepala kanu persen kepala apa beri mentah. Ini kan sopis menikung. Kali telah ada 90%. Kuaban le yang top ke sopis besar kanu kut di ini Kandri ni kan no? Kanar adu arpo udon deh. Kamu bakal kayak keciknya sedikit no. Ini kesegi ya yo kalang ban wan benjungo ya gajing pentre ya ke kam ang ya gane ke synthetic football turf ang ni hapo snong umbuda ha gajing don rengkat jong atli dorbat snong umbuda snong moro nang taki atli ki sports club yakni atli snong kumju ru ki engineer ko jongka state sport council kumju ru ya kontraktor ko pentre yakni kam i layo banjungo ban pej yang jingya jongka kam batum kejing pentip syaki ba kamtam yaki kun samla ki ba don ka banta ka bakrau nang kamta ban kentiu ya ka football kumju ru ki ba don gaman sim bani sim benta ki tournament ki prepare kajinga linti jong ka kam hadu menta ka longkum ni kujing bentip iki haka bayade bat kini ki kenro lane ki returning wall ki badon kat kum ka provision apa DPR kilala ban pendep almost 100% kasi kijing duna handian so yang lentai kumba kendai pesan hadu 4% nang ta haka bayade bat kani ka chain link ka fencing kene ke badan saudong ya ke balaker ya kene ke madan ha ke ba ya kene ke kaliang ke badan gedinggol ke jing jerong jong kene ke fencing ke boleh ada chain link kelong 2 meter bat na kene kaliang naga mon naga diang jong ke madan ke jing jerong kelong 1 meter bat ke jingnya jong kene ke kam to along mentala kumno kumbanyo pusan do berapa persen iye nang ta ha ke wede bat ke jing sna ya kene ke galeri kabadan hang ni ke VIP gallery kom dressing room na ke benta ke atlet ki team bat ke official kam kalanang ya chat bat ke jingya jong ke kamru long kumta padeng jong ka nyopo do 40% bat ha ka baide bat kene ke madan ke bengidon menta ke bengiyeng ke bade bat kene ke preparation of sub base lane ke jing penkrek ke jing penbit penbiang ya kane ka try jong ka madan haswa pensyong ya une uktof bolong sintetik te gajing penkre kane ka sob base ka kam kalayat la kumno kumba rapusan ado kendai 4% ni ya kane kisa asang katuk ani gajing penbit penbiang ya kane ka sob base bat kumju ru aga bede bat kini kinala ki badon saudong ki drainage kini ru kalong prapo do kendai 4% gajing ya jong ka kam kabasak mentah bat ka bakongsan bah kade kane ka synthetic turf lane pelang artificial mo bulong synthetic
uban sa siang no ndala dep ya kani ka sob base la ne kani ka tanrai jong kani ka madan ka ban pensyong ta ka badai bat kani ka laying of synthetic turf adu menta empat sedang nomor bagalenti jong ka kamar olong kumta hap kan dep shwai kani ka sob base insala ban siang ya uni synthetic turf bat ngi scam bagani kani ka benta ka ba khadu ka badi ban siang ya uni turf ka ban dala bit la biang kani baro bagi yo pan sedang ban pendep igi wi kam ki badang sang ni bat ngi scam ba nakaliang jong ki atli dor barsdong nakaliang jong aku MLA ki sports club bat ki samla jong kadong kathan ni ngira angnut dik bagani kamadan kan deploy kat bala bat hadu mentah ki jingat jong kakam kalong quite satisfactory ni song comment abang ii yang jingat jong kakam ki jing duna gi don be ka tam la biang ni ta ka daw ngi wan ban inspect pada kesni yang jingat jong kakam bat ha ju ko por ban lap ya ki ka tu kat ni ki jing duna gi badon ha ka bang ina ai jingmut na ka banta ban yele kat bala ban penbit penbiang na ka banta ka sustainability jong kane ka madan ban kwa bagani madan hadin bala dep kedi ban ne kedi ban serve ka purpose na ka banta ki kun sam lagi jungi na ka banta ki tournament beper ki ban sapeniat akan ka dong bat kathan ke jungi te kata ka di jingat jong ka kam te na kaliang jong aku MLA ngadap sukumen bat ngit scam ba kat kum ke jingbu ka por ustang kat tu kat ni banai lala ban pendep ayo ngin yo ban pli pai ba ke ni ban penon kam ya karu na konta ke mentoy jong samla bat ki pai ba bat ka bakhadu kolong sa sisin ke jing khubele ka kerpang ya kedor barsenong umbuda ka ba lai sngop hai ke ni ke jaka ha ke jing sno ketilang ke sport club ke dor barsenong mauro bat ka club mauro ru ki balai ke jing trilang na du sedang ki dan sibun ki jing bang yai lang ba dan re bulium syom le ino kini garang ba ru ki bas kem ki jing mut ki bas subun mensim long ka kam ga yai kem ni bat ni so komen kum mun kemat ni dan rengkat bat kini kirang ba kini snong na ga benta kono ban penting kena ba kene ka kam kan yai bet bat ni penpau jing sungu ya ka sport department state sport council jing gidan sibun ni ki andre kele ka bala ban supervisor ka kam na ka por na ka banta ke jing be jong kene ka project bisbo hey paralok snap ay thu khana shafang ke jigim jonga nadu ko por badangkha hadukat kini kisi ki bamenta andang dunia ka eka bable uai ngan ri kendong kan longka bajanai kat bangadang ring mensiam hasla pertei ngan yai pedang hok